oma tutu ya duro gima de oye ya pasa boko anti still so sa gima na akọ so correct we no ma san asisa no say de yankunu preko what is here I say what check celebrity dia wu nyina na what check ni ye pa ayobi ana ta kire yare wo utimi yare na wawu but ebi wo wa check utimi se we dia anye ise if I'm to explain some aspirin ni pa kwan dia afaso na baba spirit me dia to me na manguno ya me na ya pajame na no na chese wo nan na bubu a yes abubu body na kasa ntumi ngina na no na ye into call hospital no o man diagnose you say be a stroke be a na say diagnosis sign what a diagnosis o man diagnosis fi o man hu fi do ma ka kira mi so mi moja so ti kakra ani so baba mi man pediane so and then mi ka our bright TV so the whole Ghana baba spirit TV gima magaya mamudi mo pese mo kumi no mo pa TV no mo wi camera no so mo pa mo fan years first na mo se masremo stiro na kasanso no mo pa mo fa fan year party baba spirit TV gima me ye pio music production no ana pese me de wasim na me ye na mo nja se obi akoso kakra pa na mo pese mo yer bibi na de na kwadoro inti won wana Usuba wo 5 o'clock. Na baba spirit efrem. Apia. Wa mam you. Ahomache 5. Ahomache 5. Apia. So wa mam you. Me free and pass wa bofan ma metiko aboho. Ami baba kire me bia wo sisi ya na memra. Man koto so. Pa odru ye na. Me dru ye na. Ge ne ka chem se. Na no pay kra fo kro baba benyanem ene sa yeah wa free mo no 4 o'clock ya